ایدی تماشاوانê jarolê Serokbarzanî ev ye weke lêveger û rêberê doza Kurdan pirsa Kurdan bêguman li ser astê her çar alên Kurdistanê xelîk çapê şazêlê dike û çawa behez dike û çawa moralê dide. Seredana Serokbarzanî ji bo Bakurê Kurdistanê ev duhem seredana meydaniya 2013 jî dema ku prosesa aştiyê li wî demî jî hebû. Cenabeyan seredana Diyarbekirê kir digel Erdogan. Bêguman bejdariya hind çalakiyan bû seredana şaradariya wî demî. Ya Diyarbekirê kir piştevaniya xwe bi prosesa aştiyê nîşan da. لێ بخابن پرۆسێ سەرنەگێت بێجارێ پرۆسێسێکی گەشتر هەیە و دوچارچوبێ بێگومان سمپۆزیوما ماڵایە جزیری جەنابێ سەرۆکی تێدا بەشدار و هوندوە دیت کارڤەدانên xelkî هەیەجانا xelkî û mêda xelkî heta ser astê Tirkiye û çapemeniya Tirkiye bi seredaneke herî bi bandor tê binazkirin. Halbete evê seredanê gelek rihandinî hene dibe mirov berfirehtir bi hezbeke taybetî Cenabê Serokê behsê prosesa aştiyê kir û careke din piştevaniya xwe bû têkez kir. Mêvaneke min yê gelek hêjaye ew gelek şahrezaw vekulere د برهمین مالای جزیری دا لبچیکاتی حتی نو که مهمیه گهداریا شعر مالای جزیری کرنه بدنگی و خوش او جی زور برس تحسین دوسکیه او نویسکارو و کولره لباجار جزیره بوتان گرمه هون همون نازدکن که تحسین تماشاوان ایجا که تحسین افارات باش به البته امیج وی دست پی بکین ایدی مالای جزیری تو باش دزانی جبر کو گلک و کلینیتل سروی هبونه بجداری کنه جناب سروکی دوی سمپوزیوم دا تایبت به مالای جزیری و لجزیره بوتان رامانا وی چه گلو بله عرفه که و چند ساله بجین 4 ساله الجزیره بوتا ورگه ملای جزیری سمپوزیوم تتکرن هر سال جاره که و که عرفه که یالی هاتی هذا ساله 4 بو بس هف ساله سمپوزیوم ملای جزیری طامه که تایبت راستی هبویه و هیجانه که زیده بو هم بشدار بو یا جی و هم بو گهدار جی یان آماده بو یان جی پیدا بو او جیش بر آماده بونا جناب سروک بارزانی افراسی و دو روزه من الجزیره کار سمپوزیوم پریوت بین امد بینین دیمت ما مستعدا یعنی حتی وکولارا دات برادر دیویتن حاضر دبن همی افروکا وکی جشنه که بخو حسابت کرد حتی هندک شوان گوتیش کیف آدم شویدینه نوستینه دمامتين برخدينا حتى بازاري جادا امد بينين وينيت سروكي هاتينا هلاويستن و آواهيت بلند و هاتينا بردان وخلق خوشي السر جادا يراوستي يا همي يعني حسب كان بوان وكي ججنك وكي ما مستعيمة إحسان سوريا يقوتي خونك بو حتى بقوة وان خيالت كر نكبوا بجهات اجبرند سمپوزیوم افصال پراسی طامک تایبت هبویا و روشک یا جدا هبویا شا هر سالت بوری بله که تحسین اگر بحث گوتارا جناب سروکی بکین که بحث مالای جزیری کرد یاره او گلک خینر و متابعو حجیگره که مالای جزیریه که برهمین مالای جزیری تکیا بارزانجی شعرینی بردم تاد نخواندن که واتا نزیک بونا سروک بارزانی و شارزا بوناوی لشعرین و برهمین مالای جزیری ابخوا بو وی سمپوزیوم تاچان به گمان سمبولیک تاچان گرینگه ارشیفه که بله مسوگر يعني معلومات بارزان هر سر دمه رحمتي ملا مصطفى بلكي بري ويجي وحتى نهجي ملاي جزيري دنجي دنجك بلنده يعني البارزان دبر بارزان هميه هم في چنده باشد زانين وكي جناب سروكي جيت قوتنا كخدا ديار كري چانتكي ملا مصطفى هردم قرآن اكتدا بود جل ديوانا ملاي جزيري و جلك يعني بونمونا بجين كاكدريس رحمتي وكما بهستي ديوانا ملاي جزيري جلك جبر بو بلكي نزيكي همية جبر بتن يعني عرفك بجين دابوناري تكت في مالباتي دا دنج ملاي جزيري شعري توي جلك تينا خواندن ريبازاوي جلك بحث جيت تكرن وبلكي جنابها بصانتن جي برينها بدمكي ان بار بوست بجم سمپوزیومک البارزان خوشی هاته کرن دیدار ملای جزیری و بلکی وکی من بهستی او جیا بردوام بتصالانه بیت کرن البارزان جیش برکو پیاما یا بجین تکیا بارزان پیاما ملای جزیری بیتن ایک پیام بتن شبرهند گرینگی کامازن نک جناب سروکی جی هیا و کفن جی دانش میجا ورجام بجین متابعه متکین گوتنت سروکی دم بحث ملای جزیری که شعری توی خوینتن شروع يدخل سر بدت داتن مروف ظانتن كو باشخانه كا يا دولمنت
یا تیگهشتنا دیوان ملای جزیری الجمعی هیا ولی کاک تحسین البته دگلک تایبتیجی که کاودان دجوار دا روبروبونا تحدیات آن دا کردوزان هرما کردستان بردام راستی تحدیات جدید هاوی گاویجید گلبید جناب سروک بارزانی به شعرکا مالای جزیری دخونید ایروجی که به شعر دایی به گوتارا خواهینا كواتا ملاي الجزيري بيويستا خليك تشوا تعاملت قال فلسفه حتى بسرقاف فلسفيجي بنافكر يجب لي سرقاف لي الشعر بتاعتي الشعر كلاسيكا كرديكو بري في شعري تيدن ياسكرين كواتا تاچان جرينج برهمين ملاي الجزيري جارا كدن بين اكتيف كرين دنابا جواكي دا بين بلاف كرين مخابن ام طبيعه ما كردات كيفن دا افيا ام جالك بهای شاعر و ادیب و زانایت خود نزانین مخابن یعنی ام برهمتون گرنگی پنادین حتی بگوه ملای جزیری ما ندا نیاسین بو ملت دیتره و حتی ملای جزیری ببتا شاعره که جیهانی اوشش که مسیامه معلومه مثلا بر خوب دین حافظ شیرازی نک ایرانیا هشتال قناق سرطایی زارو که تو خوین نوشبرت کن حتی بشین گهنه زانینگه نینا مالا که دیوانه که حافظی تدانه بت یان هندک شعری توش برنبن بس طبیعتا نظام مخابن نکمه کردانینه جبرندم بینین ملای جزیری بید گلک کرد همه هرنن یاسن جی اوه یعنی که ماسیه بومه که ماسیه که مازنه نه بس ملای جزیری گلک زانایت ماید دیتره جی وکی خانی وکی نالی وکی گلک شاعرت ماید هین مخابن گرنگی پنایت دان نل قطاب خانت ما نل زانینگهت ما حتی باش برهمه وانای تشروع بکرن و خواندن پیتوی عمل وی هشیار بین یعنی محاوله بکین برهمه و شاعرت خودت مازن تایبتی ملای جزیری ام ورگرینه سر زمان دیتر زمان جهانی داخل جوی بن یاستن بشه نویسین آل سر بکن یعنی سمپوزیوم ما یا وجاره دا مدید شته کیفامه پیهاتی خانمه کش اندونیسیا هات بو و بزمان انگلیزی محاضره کل سر ملای جزیری دا و تشتکی گله که باشه اگر دیوان ملای جزیری ورگرین انگلیزیه ورگرین فرانسیه ورگرین زمان دیتره از بورکم ملای جزیری ده گله پتر ایتن یاسین چاوت خالق کی دادم بلنتر جلیتن و گرینگ یعنی زیاده گرینگ هم الوی نقطه هشیار ببینو الخبز ورینه و گرینگی بدینه برهمت زانایت خو کاک تحسین تو یک شوان کسای دبرو که قانته هبیت د چاپمنیا کردی دا كنتو جالك جرينت بفكولين الملاي الجزيري شعريتي دانا هر اللي بتشكاتي حتى نها بردوام مقداريا شعرين جزيري كرنا بزمانتك وجالك بخوش حتى تتقوتن وترافجيت كرن تبحث نافارو كجيت كر كواتا د چارچو في سمپوزيوم دا کو جناب سروک بارزاني بخوجي تدا بجدار با بخوجي بگمان د بهاندره کی پستر بو في سمپوزيوم پتر پشتوانيا في پرسيجي بك بو تايبتيجي بو جناب تو کو بكولري بيست چي بيت كرين گلو کو اواتا گوتي ایدی گیج ببید. يعني بيست بتايبتي نكمل هرما كردستان جبركم حكمت خوما هي وزارة خوما هنا بتفيام وقت برنامج كي بدانين برنامج كي دريش يعني نهما يكرد برهمت خويت كلاسيك تايبتي ملاي جزيري واحمد خاني ام برهم وان كمين جار نشا خلقی خوب بدین روشنبیری که پیدا کنید راگهاندن دا یعنی مخابن کانالت میت مازن کل کردستان هین از گله جاوی گازندنش برادرت خوشید کم ول سر شاشه‌ها جیده گازنده دوباره کم و کانالت ما و هنده ساله ام بجین جاره که دو جاره هر کاناله کی بحث ملای جزیری کی و اس وید بین معیبه که مازن به تفیه برنامه دريش سر ملاي جزيري بينا تشكرن سر ديوانوي بينا بلاف كرن وجبلي ويجيام فان ديوانت هني جالك رنگو تشوب كين كتابت بچيك يت مازن يت جلدوان بجن راق يت بجالك رنگو ام تشوب بكين بخينت بردس خاندوانا دا شروبه بكين وكي مگو تيجيا جريك او ام ورگرين يعني ورگرين زمانت بيانيجي ام كمين جار جزيري بنياسين پشت جزيري بخلكيجي بدينان ياسين شكا كر ام خوينان ياسين ام نشنوي خلكيجي بدينان ياسين فجا جالكا جرينجا حكمت ما وزارات الروشنبيري بد كادزجهت راگهاندن بن زانکویت ما بن زانگهت ما بن و بخنت منهج خودت خطا خدا و شاعرت ميت كلاسيك همي نبس جزيري بس بلكي جزيري البراهيم بيتن في چند هني در حقاوي دا بكن چكي از بشم گناهكارين در حق زانایت خدا شاعرت خدا يعني حتى في قوي اس
من نفد بحث خوب كم مجمع من افتشتاي كلي بس بيتن حتى في ده جارة بتر ملاي الجزيري ديوانوي مجرد جيد قال شرحجي يعني مبكوب جهود خويت دي دابنا شاب كرن بحرفت بجن كردستان باكورجي اسطنبول جي ما دا شاب كرن الكردستان جي يفتشت تاني بشور ملت كسكي بناين يعني بيتفيا وزارة ملت خوب دانبر بيتفيا دزجهت روشنبيري ملت خوب دانبر دام بشن ملاي الجزيري بتر ساخ كينه رحاوي ساخ كينه نافخدا ولی که تاسین البته رولیت برچاو هم بخوجی کی اشارت پیدا که تایبتی جی لچرچوبه و کلین لسربر همین مالای جزیری گلک سپاس بو برس تحسین دوسکی نویسکارو و کلر لجزیره بوتان گلمه بو گلک سپاس